abebembeza babahingwize CTSH mu rukiko rw'abakozirizo barwanyuma bazyo kandi rubesiremo na Minister Rwamirama Honor MP wabo wa Isinjiro North. CTSH cinguzi bw'abebembeza ba NRM bakwatanise na local council nzahandengo zona omugombo reje kandi urukiko rwetabirwemo n'abebembeza b'amadini. Ahabwe 2026 2031 itwekale bebezi ba Gomboro ya Nyamuyanja aba NRM twatanise n'aba local government n'aba local councils n'abebembezi b'amadini gona nitsima government ya NRM itwe nk'abantu ba Nyamuyanja bido kwesima aba minister witu butwine kandi MP witu okukunda na munonga obyafukoro. Aba basimire President Museveni ahubwo kutekaho entebe kanisa nungi yo kwiha abantu mu bworo nka parish development model emyoga Dr. Deep na n'ibindi bitongore ebihi by'obuyambi. We bari kutora na ba MP zabiteberera babakoma tikahurira gensoro izona na kwenu President Museveni obaiza kuba prime minister obaiza pakabasira mpako Uganda twasemerwa twamangu ukamwene byo byakaba omuntu wakuza kutukwatira bendera abarwambira amaboko Omubigambo bye Minister Rwamirama asimira abebembeza aba ahabwo kugira okorekwa kurungi kandi yabaraganisa kw'ekihandiko cyabo arikuza kukitwara wa president. Kama ni president Gomboro ya Nyamuyanja abemeza bona abinobushobozi abakatugwa abantu ubushobozi abemeza b'amadini bashamire bamutogoza kaki turugana Rwamirama hona asimire nkwatanisa eyashanjira omugomboro ya Nyamuyanja nokwe kushabe byanga byo no mu Uganda okutaye imitwarize nkejo baba nibenda kutunguka ngwe kiri kuza kutungura Nyamuyanja ekyo kuza kutungura Isinjiro ekyo kuza kutungura Uganda niyo kwatanisa ninareba izo abahona basimire President Museveni ahabwa amizi ga Kajera agariyo nagakorwa amakuru agagasha kwa Sengendo Abdul Karim.